Front Dunduko, sorry, Bakatamba Front Dunduko, Garenga Minena, a bit of a special edition Ngaga LTS. So, Anna Bungoronite, and then Garenga and a Keka, Keka, just mine ka update ro ne gini wuri apango guna sisa ko prani no gwa pana manje gu kare apana na mangarani na manje gane na yangonga sweet je ogwa pale so na kafura to ni chipapa gupanga ga bawaraga na kafura achipapa gupanga ga economy dungo guna na sisa progani lingara so chingo guli pamine de ke ka peka pa front chipapa to ni inimipa chidu guboronada ka join ne Menikandunga live shortly on Facebook, and then Guboronika da ka join it niki ka join yo, and then Menikaki the link chipopo gupanga me Guboro nada na pinyo mu gupanga gua gulia panga gumia da ka peka hare so muna pinyo mu ka manga ka frach papaha ka pak na hongo guka maybe kama da ka frach papaha muyeke ka frach papaha so so chidungo gulipa du hon chidu anagasa gane bakari tamba hena hombo pai ana mbunga borote gupanambu sanga gane ale goni bakiakia na tinambu sarani nikara henga tinada mu botogule gbagotongo gukamu sungumuki asadika tampaka da chiro chipo kupanga kamanga show so giduda da mina mpaka da ngatira mpaka da wene ngaite but mi behavi ngame ako tina da upangame ani manji ulisha manga chipo upangame kazaka bangli ya boruno guli apa yongo gu ini mim so chidungo kupadu hon chidu so grenga mina manga setup chipo upanga kandunga live and yeah so yeah so tinaka connect here kuchi nanga platform ga Facebook chidu yeah so bakale tamba so gupadu homia daka pe toni ngagu padu chipapa gupanga uli pakara pongo gwa borara ka wale no gura kango gwa nara ka ha wale chidu pahongo gu ka boro manji hebelewete rakama dafa boro ni pakara ha pamana madu fa boro ni pakara pa bimana so gwa boro na daka munga ulia business jena ha chipapa gupangame i manji hete so tina fuke na boro pakara raka fa boro chipapa gupanga ka raka ngaboro nzunzura ka wale so tima duni pakara ha chidu gupadu hongame gini pale mbiani kamanga ha gini padu hole mbiani kamanga ha ke sedi gupanga ka undorani na ka batasalani begu pakara pango gudu na sisa sanga safety nga galingara ka borotanga wene ngaite and aborone pio mbali ya uru dungu apana sisa ngogu ogwapa adunga ume aboro chipapaka ka undo pa nani ya so pa economy you know economy na drive lingara na dia na tunso lingara kumbatayo no ogwa pale chidu kashidungame cha manga sunjete then
tini bak pakara fa buru chipa po iraki baraka shidungame guraka nga hale tini kina bak pakara ha tini kina bak pakara ha then anakan wache karaka guraka ngo guche ana bena pahanga anakaraka so chidwa ule chedo kupachi ngame ani asati kanjeranga kuvurugu payo ngame gani economy gini wedu so bakal tama hani awalenga live rogo Facebook so yeah so chidunga kupatu gini padu walembiane kamanga ha chipopo kupangame ka zaka jene aboruna fura dungu aboruna na sana hekono chipopo kupanga ga investment aboro ye na pa investment koyo gwa aboro duno aboro kina nduna pa kupanga inada kamanga investment but gupana kwa karangame security ani akamudu na muka invest rogo gani lingara and then mukudu no nyomu gupachiro ngame munadaka kanduka do bombo tadu kamungo gupongo gumada kamanga ha ka security adunga wenengaya hongo gumunuka manga hate bombiko gure chika yugo gupafolo kaya gumanane mananuka nuka baku kudweyo bombiko gupangame nzunzu njiko hon ngogu neka bandarote not bandaro bonko aboronara karakayo but njiko hon neka bandagu investment ngogu manuka manga hate and then na balewe gu rakanga ga aboroyo gu investment manuka manga hale gini ngatunga sikili investment dungane nika attract aboro na ga volume ngamo gwa pale so dungo apangu ngo guchada kupangame aboro ngelelihe na so kupangame aboro na njara kuchukupanga ga investment ke bienzu nga ipadu rere ko monje cha succeed or tadu cha succeed ngate so he dungane ne chikin dawo chukupangame jana wo chukupangame boro bali wale ngamo nandu kuporo yakindu kanuka manga investment ogwa pale so chini pakara fukura boro and chidunga gupana na manga and then but gupa saka ka duho ka ani monji hengame ani yasaji ka sopa gani bino bombiko gwenga bino ani hentiga aboro nani no rudunduko gomona mangaro atadu mana bero te mudwa kam ni he ka rigodu berani an nika dunga era mana rogodu ngwa jene yongame go badona boro du jubayo du zumbeyo ina danie na urudunduko do nika supply guni so grimo Uganda na sona ne bombiko ogwani ne ye Uganda yo that means go kasidungame ni ne yo Uganda yo that means mana nagakina ku Uganda yo so gi bara pare do medo panga saka fulani wenenga ani jinga rogoyo kasidunga ni ne yo Uganda yo gumana anaja ha kanbe henane ne gumana that means gumana nagaku Uganda yo it is simple as that so kasidungame ni ne yembe yo aborokin rujuba ya kanbe he that means gumana ne kagaku yembe yo then gulengo gu simple way ke manje fa borogoyo and then wochene ka dunyo gudulele monaka bi upangame aborokit na kaya kasachio sipo upanga kasopo bino so I remember Lebonado early 90s a World Vision ado operate ina yonga yembeyo and then iki badunga aboro kidunga ogwa aboro na sopo bino ogwa pare so raka maduni bawene he and abora mamanga mana do gupanga gumara na dunanja hale gumara nga hale cha dunga ro gene ngame inate but cha madu na kima undo ni babakare he abora rakat na kasona tini nikina boro ipipi he so after sometimes ikitaka ja headquarter ngaga NGO so yembe yo
and then ikini gana ni kurumbe kio so tikini manje gupaya ore fa boro ngame abrokin divert kuchukura panga inada kasuno so kayo gwa padule so gulengo gukura padu tine but gu ni he abora kusheti gure gbore chamo undoni bakare he chama sono sa boroku ina yanga ku kaliga boro sore kurgo kura papara ba ina manganinga gomona manga boroni and you know chamo undo so kan zaka continue kan zaka continue na gupanga me another ka insist na sopo bino and then anaka bimo na bi over the time within 1 to 2 years munka bi pangame ragomat nakason kan zaka jogu marane ka gana ni back ka maximize gani production rogo gupanga ti no gwa pare then tinika undo na kisono sirani ga nyeki tikini so kupaya wele ngame ani aseji chipopanga ka kusabakare ni he ana tinika do kupangame ani manjina nga ani tunaka mbaka da jene kupurani ona ka chipopangame ina atara mbuli na ye kini chinjo gwa hengane ne fresh food ka sinja ananasi do tamati me gwa hene tikini ndwandu kupurani yo venengai ngbawe ne jene and then ka bora hayanga rabiana dungu mana chipopanga pajana jene ya so jahani no bodun kono do panga ni ngare korogoyo ke bihe venengai bombuko tidungo gude ki chipapa sono sagani lingara na chipaka sono sa tirania so ani doka ani ni kupanga me sono sa chise dungani ogwa pa bora pehe tabani apagudu kinane ngame ogura neye kuzegino ogura neye kuzegino aborona nyame ani mbekya ani manjina nga ani kijimana kingbekya wotoni kana jubayo aboroga kana kujubayo wanaka gbari na baranche dunduko kiniga kana kujubayo ododini kasono sobu raga na gbari rogoyo. And this is the most troubling issue dumina ninga a bit unhappy bombiko gupangame kino gubang sa pale manjiro go gane rago nga tomboro rogo kura be dungwa rago aboro na tagbaliyo begu panga ga economic ina issues okay wuli kipai wuli kipai and then iki asaji kupanga ka manga inanga ka gbali rogo gubale kandu kasumbo rogo kura batoni so minikambu show kwane kura emergency call na yefere so maybe minika continue nani bale shortly so